Con ti mo fa dai va che viene a Paula Maria ho e chi mo dei ai Tonga toa. So wa fa da mo va fido con Nimamea'a perché live stream e broadcasting. Me his square go yo Wiloa ko e TCC village. I he halabuna itahi ho kwa ke tau ngabasi. Ko e programa mai ko Faka'ali'ali Tufungamea'a mo Nimamea'a ko Tukutukulaumea. Kia Kaha'u tu loa wanoa wani ma koe konga me ni ka doanga koe au ke Heilala pe wonga mahina ak be mai koe ak na tol koe ho e ko fini be mi na tol koe ai ka tangata una ka koe ke ngai ngau e Faka'ali'ali o Faka'ali'ali ai koe kamata Faka'ali'ali he a honi to ki ai konga na yo ku ka he bol kama kono Faka'ali'ali koe ngai me koe ya honi ne ka fini be ho ke ka tangata Evo Steven Veho como ne kau tatong tongi nau hen ke nau Faka'ali'ali pe mo pot ngau tak mamata foki ke programa ko ya na je ko ko ne hong huru ka tolo mai ki hong mawa wa falang lang ko ya ahoni ko e ministra pot ngau tak mamata mo folau eve eva mo are final e lot kamata ka ngai sasi a fitu hala tuk Tonga ko pasa tanela ka toa Dia tatar mai pupito programa ke presiden yo taha kau tahaya Nimamea'a ko Steven ni fehoko me apa langi administra pengajar mamadam flow eva mo are final de formal an mengai mangatu e mau iai Steven fehoko te vita pro pau pe mo ana taria e mamata ele va kamata anga ko ya o Faka'ali'ali ai go ngo teni ua o kuto taha ke hi fotokala Tonga taha na tu go ya pe ngaton pe mo e fali tak mamata mo pa ke go ya e kaure ka I fa ne lua pe mamata ile va e kamata pe Faka'ali'ali pe fa e from 80 ko e ua I he Miss Pretty ne wano a fa fa utaronga go Miss Heilala Junior ko Andel Uhila levo malo e tale ore o va anga po no mo tala tu palo se mistongia lo tu kule va nga se sa fitu o hala tu Tonga pasa tanela katoa ko fakata ke aoni ko o malo me va anga po no mo tala tu palo ko tanse lo tu fola mahina Agua bofa bitoni I Nuku'alofa be ko ye ke vilis ko ye TCC Fianga pung teni ko ya tak mamata na da kwai ai fada habe mo e ngai programa fogo ke fogo weekend ni ka wai ai fa hui aka polita tam to hiwa I te vai to plero flight tona kia o weekend ni mga timi ko timi ha mo wa pa be mo e wo be ngai tim ba Tongatapu ni ai ko tim open ni be ho ke unwriting ka danga unwriting ka kai fine o kamada ya o tolo ya ko ya fa ko ya ki tamine programa ko ni ka go nga mahena be bo ke ta ko to no Faka'ali'ali nga Faka'ali'ali ko ni la e fa ko ti square ka ko no he mai ke ti si village ta oni yo ko mara ki ta wa ka ya nga Faka'ali'ali ku he ni ho e ko fine ane u be na o he be mo e ko donga e ko tu aniu ko e fau e be voki ki he ho e tangata ko Tonga e tu nga I bana me no nga fua he ta pa ki to ki o to na yang e kon ku tu to mai e fa langi pa da ngo da ko da be voki e a honi o fa fe mai fok mo e fana wako e ko e fana ko ko marunga Tonga ko na ko mo ta pure ni na u he ni mo na o pure ko ana be koso ko e ko stai lulu ni ko na do ta mai ko ni e fana o fine da beni na folo ma be mo ngo fa ya ko e ua e ko nga be ko no Faka'ali'ali ko ya ke na do re fana o ai ngai me ko no fa ko ka da de fito ni ki he tala fa Tonga o nge ko tu wai ai Faka'ali'ali ko ni ko Tufungamea'a mo Nimamea'a ko Tukutukulaumea ke Kaha'u tu loa wanoa uanima mo tong foki ai ta oni ko ka Tonga I da tu boanga la langa ko da Kaha'u celebrating our heritage shaping our future
koe ka venga koe ia o ta uni ba ko mga mea ke he o whakakau mai koe konga pe ia o e katoa ngā Heilala kai ke ngata pe waki e whiri ka koe whini hoi hoi fua ka koe me ubol kalama meni e ka matoka e lotu a neafi ka koe ta hatu i sasa Tonga i Krikari i ka mata i koe e bol kalama pe ko e ahoni e ni koe ngā hinga kwa mea aini ko whare ari koe kamata pēni koe whamatara ane nei ka koe ia e pol kalama e konga koe koe mamata i o whare ape ia koe mamata e kamata anga o e whare ari e koe konga pēni koe mai koe ki henika koe teni te taha kulame koe ane nei aru katonga whakatoke lau o situ ai ki e taonga pasi e ko teni te taha koe e whaha koe ni o ko lere whaha ke hihifo ia o situ e ki tahi kai hanga ke pake whare loa ke whare watahanga whare loa me ki he akora tahanga mai tak mamata koe ia i he ahoni nei a ngai miniksi be kamatare vai polkaram koni koe konga whoke tak mamata koe huruhuru e i popongo ia o ahoni ai CEO aurem takau one be ko ia ko ngai ngau e ngai ko tu ko me utafa ke ngai kau taha na hanga de ko maho inga ai wi ke Heilala ki tau ka kai wa ai mai ke ta dor ko ia i Tonga ni pe me mong na dor ko ma mai me muri e u live stream ko wa ko atu e ko ni te ko ia ki a honi e ko de ko kai tu ki tawa koe e taha koe ngai konga wheta aki o Tonga i meheni ka ku koe taha mea ke e whakariari ka koe ngai konga wheta aki mo ngai teu ke hepe ki ngai mea koe e bebe ki ai koe mei tupu e ku as koe mei ai tangata mo whiwhine koe tēne ti koe nukai whakahoa koe tuaniu koe ni bea moe whau ko wanga Tonga i atu ngā Heilala fe unu ki he e ngāwa koe kau koe whini koe tō tā hape u kamata lalanga ngai me whakamea koe me he tua niu ka koe tau whangana pani ka kamata koe e pol kalama o hoko hoko ta me whoke a kotoa te mau Moimoi i benge mau tau kau whataha i whanga mari ai le te o pia mo e live stream i hoko te koe pol kalama i he weekend i ia o waka beki he pia o hi aka polo koe ako whakako ane nai ne e whakaha ane nai pia beki e concert lahi to wofu mai tolu e whanau Tonga no sila mo aseria kuna o hiwa tangata mo fe fini me ngai kulupu tēnā o whare ari kotoa ko skamata whatawa te tikite me he titi seo me mau inga ki he tolu noa mo e ni manoa koe me VIP ka mo whitu takpeke ana tolu ka koe anga ia ene tuku ia ai ngai pol kalama ma tu e floti e whai puke a hao wharaite koe a hao malolo ka koe floti koe ia ka hao koe mi Heilala mo tolu koe ia ke mou lesi tak kei tai beke mou lesi ta mai ki office koe ia i la tanga koe whare puke ia o tak mamata koe i la tanga ke mou kao ke tau kao kotoa i e pue koe ia o Heilala Festival porque ka Tonga Heilala o wanoa ua Nimamea'a be me ka o no ke tu tamai ka ko tau ben ke tam ko ia ka mata ia por rama o pada o se ne ai pa kau ne ki a Steven Feoko o sme en be mo administra tak mamata o ale final ye taimi ia ngai miniksi be me heni e kamata re whatau ke foki ko e office marunga me he ma anga whafunua mo e tala du whahalo tansia lotu fura mahina ma mo e whanau ko e ngota waki e te marunga Tonga e bege deni te taha i te waki waha ke beko ia o e
Wilis ko na TCC. Kuya acknowledge ko kay Patongia bebe ki panawa ko me koristai lulu. Bebe mo ka ngai pa me ko la be de tapa ki beke ka Kamau. E ka Kamau ko ke honi. Steven Pehoko te vita pola pau be mo Anatalia. Ala o si ma bebe na unha pepa. Kagoe hoko ko to beni o por kala mo ko ia ku ka hoko. Ai ku mai no ko venga ke kau ai to la da de na kau mo ka nga to be I Tonga ni ka be mo dol ko ia mei muri. Te nga ai mo to ia Tonga ni ko ta wanga ta wa wa ai por kala mo ko ni hange be ku ta ka ta mai TCC village. I he hota ni ke ngai por kala mo ko ia ku ka hoko ko ia I taimini. I dan sofi ko ia na foto to ngai por kala ma ke fina pas mo wike mo ka a ko ia. O kula mai memori ka o ma be ta ka nga da ro Tonga ni. Ka we ngai por ka ko ia na e foto mai ko ia CEO mga be Tongatapu fulu ia o foto to be na block party ana to re ke ko be ki haratahi. I he weekend ni mo kono mai be ngai por kala ma no to ko ia ke ta wa ko to ai. Me tahu menu kena dulu, ngai me ko ia Faka'ali'ali ai na por kalama. Ya ke te mau to kita ko ni no forma fora ke ta wa enga hai por kalama ben. Pas mai be fo kita ta dele kena dulu ko ia. Una me mau mai be memori. Ege temi ko ia. Ni he Bay Area in San Francisco. Ya le me ka tai mo na dulu ko ia ai. Te kena dulu ko ia me I Sacramento. Ka mona dol e va kai me tu po na dol ka tama ko ia te va kai ko be na ka me mama tama e ni ta dar vi viet ki modol ke ka tam ko me Australia ni po ko anga ko ia I sene ka te ki ka po mama la ko ia I ken bela de ke po anga nga he ka ke ko mo ka mai I nga hai por kala ma peno ate ta dar vi ki ta wa mo modolo nga me go foto tu ke ka hoko I he no Tonga ko ke ko ta uri foko ki para no be por kala ma tu me ke wa ma he ni ke petaha ko he be ka to lo ya nga hi konga ni hi ke ka Tonga I te au mo futa o ia o ko ni su tone o ko mala ke ka hoko ia I November. Yang ko apur ko ni oku na to ko ani ho ka mata ko ye to blue flight mo to na ki ko konga pe ya to ko ni ai apur lu ke no ko mana tu ko ya ai te au ni mo futa o e ko ni su to ne ko ye ko ai ko am ke ta ka do ngai por ka ko ni pe ke concept ko ni ko mala ke fo ko e u be ya ko e foki ki api de ko e foki atu ka ko e foka ke por kalama ta tu ko ngai tam si rotu fola maina o ko kole ke tau kamata ma o hoata ko ni ka ko hapo kalama popo ke ka venga o ka tonga Heilala o wanoa wanima ka tonga I ho tau tupuanga lalanga ho tau Kaha'u tapu mo afia o to mafi o tau lotolotonga tapu mo hawe o tferenite king tupowono tapu mo tahine kuini na naspau tuk aho tapu mo tama pilnis kalauni tupotoa ukalala mo fale o ha mo ofo ho eki ka uma ha matapule tapu ke ek palemia o Tonga mo ho ek memi pa kabineti ek sea o Faka'ali'ali o Tonga o ato whakatap make ke whawhalangangi o tau pokalama ho atago ni ka koe pokalama Faka'ali'ali Tufungamea'a mo Nimamea'a o ahoni ono po mo ale finau ka koe minista pot ngawe tak mamata mo pot ngawe whamau anga o Tonga tapu mo whaiwhekau mo hawhakaulunga o Tonga whaiwhekau taniela katoa sas aho fitu hala tukutonga
Tapu mo tali kita pule o tak mamata, papehe ke kau tali kita pule o ngahi pot ngawe. Tapu ke kau whakamau o pokalama maho ingani, kai pehe ke kau whewhine mo kau tangata o amanaki ke nau whaali'ali ho nau Tufungamea'a mo Nimamea'a ko ha Tukutukulaumea ki ha Kaha'u tuuloa. Tapu ke kau whakawhe makehe, kau pule whakawahe, pehe ke kau pule ako i he hoata ko ni, mo whanau ako o mo mea mai i hoani. Tuku ke aua te whakatapuni ke ho eiki mo kakai o whanua, o mo mea mai ke whamafola ata mo lea. He ngā lope, pa pehe ke le tio Broadcasting wal 7.5, pa pehe ke tutu on the page. Tarangata ia te au o whai ki tua mamao atu, kai ata ke whatongia atu aki ki hono whakatau kei, o po kalama o hoata koe ni, mo upot ngā ue tak mamata mo wholau ewa. I would like to acknowledge the New Zealand High Commission Office for sponsoring this handicraft exhibition during this Heilala Festival. On behalf of the Minister of Tourism and the CEO and the Culture and Heritage Division, we are honored for the continuous support in bringing together local artists, carvers, and weavers to showcase Tonga's rich cultural traditions. Ko whakamalo ia mo whakapapa makehe ke ofisi High Commission anu sila, i ono whakapaanga i pokalama Faka'ali'ali ko eni. Ke whakahaa i e tale niti Tufungamea'a, ai whewhine mo tangata Tonga. Ko whakawheatuia i hoata ko eni, ho eiki mo Tonga kotoa, mo mea mai mamata i Faka'ali'ali Tufungamea'a, mo Nimamea'a he aho e tolu ko eni ka hoko hoko. I e whainga malie ko eni, o ko whawhea e whaiwhekau, Taniela katoa, ke ne tatake ki tautolu i halotu, mālong. Tau kau whatahe e lotu. E otua mafi. Ko koe e mauta mai fungani maolunga e a Fiona. Otua koe talu mei mua i mua. E te ke whakatupu ai universi. Me mamani o kumau talolo ai e hoa koe ni. Nā ke os ia i koe e otua. Tala ai ho tai ngata. Tala ai e mafi ai a Fiona. Otua koe o ku tala noa ki ai e wholofola. Palofita ko isa ia, vai whawha pe mo vesi o no. Otua koe uluaki. Pe koe otua koe ki mui. Yo ke ai hatoi otua ia e whakatataua pe mo e a Fiona. Tala noa ki ai apostolo ko sione. Whakaha. Vai ua pe mo vesi tahatolu. Ko koe ai arifa. Ko koe ai omeka. Ko koe ai kamata anga. Pea ko koe ai ngata anga. Pea ku tau mo ki mau tolu e whahinga e tangata. Ke mau whawhita ia pa mau whakamalo ia. Ai a Fiona. Koe otua ku tala noa ki ai a whakaha. Vai tawha pe mo vesi fitu. Otua koe whakatupu e langi pe mo mamani moia kotoa pe o kui ai. Tau ai ke mau whakawhita ia e a Fiona. Whawhita ia e whakakoloa e a Fiona. Ie manawa e mo ui o mau anu ai e aho koe. Malo eiki ai ofa humata niu. Malo ai ofa tai whiri maanako. Mau lau ai he kau. Mau kau ai he lau. Aho ni o mau kau ngā whakamooni ai lelei tauhi ai a Fiona. Ha pea fotu ia e lau maari e lelei pea eiki minister o poto ngau. Taki mamata mo e wholau e wewa. Moimoi atu ai polokalama e houa koe ni e tamai. Ke whakakoloa pa ke whaitāpe kina pea mei langina. A whaitau lalo ai lau maari e maani oni ai a Fiona. Ka ke lotolotoi i e polokalama e houa koe ni. Maulotu eiki. Ke whaitāpe kina pa ke tokonia. Ke hoko pea e whatongia ku mau whakahoko he aho koe ni. Ke langi ia pea ia e huafa maoni oni ai a Fiona. Koe haa ki ngā ue te mau whakahoko he ahoni. Maulotu pe eiki. Koe polokalama nai whakotutu pe he tangata. Ke Faka'ali'ali ai e ngahi Nimamea'a, ngahi Tufungamea'a. I he hoa koe ni, ka maulotu eiki. Tuke hoko ia ko a tāpuaki. Si ngahi nima kuna ukau mai ke kātoa ngai.
ai tupu anga e whanua atu pou, nai tukilangi e uluaki wha. O maulotu eiki, o ha e polo kalama o kumau whakari'ali ai e ngahi Tufungamea'a mo Nimamea'a, o e kau whiwhine mo e kau tangata i hoa koini, tuke hapea fotu ai e langi ai a Fiona. Tupe ke mau whakafoki, ai ai halelei, ke mau whakalangi i aki, ai huafa maa ni oni au a Fiona. Tau whea mo e a Fiona i e toinga e polo kalama o e a koini. Wana ngalo ke whai tāpe kina mai, e ik minister pe mo e tofo, ngawe o kune fuesia i he potu ngawe koini. Ka mai pure, pe ki he kau toko ni pure, ka mai toinga kau ngawe ko toa pe, i he potu ngawe koini ke whai tāpe kina pe melangina. Ka mai sini ihi o kumau i heni, ko e kau ngā mamatai, ai polo kalama he hoa koini, tu mua eiki ke hoko e mau kau whataha ko ha tāpu aki a eiki. Whamune more i eiki e mau tōnou nou, eiki alofa mai o tari a loto mau ohake i hoa koini. Pepe e te mau fia maarie, e huaf pe taha e aloko sisu kalaisi kako ia o mau wha moui. Amen. Whamalo ke Faka'ali'ali tani la katoa sas au fitu halatuk Tonga i e Tongatapu ki o hata koini. I o hoka tau polo kalama ko Tufungamea'a ke Palestine kau tahanga au e Tufungamea'a Association City Event Fehoko ki ne whaia lea taitari ka tengu mauto kia tek tau tau malo. Lo atu pe ko kore ke u hufanga atu ngahi tau whakapapa ko toa pe ka kato ai ane kamata aki e proklama ko ni tu pe ha whapapa makehi ki e whawharangirangi ona poro mo are whinau. Pe pehe mo e taitale lei ki mo tolu ko toa pe kau whataha i he hoata ko ni ko uhi ko proklama ko ia ku whotu utu ke whahoko. Ko e Faka'ali'ali ai, pa mo ngahi whiauhi, o ngahi ngāu e Tufungamea'a, i he tātongtongi, i he lālanga, i he koka'anga, pa mo ngahi tā ko ia, pe mehe ngātu, pa mo ngahi ngāu e makehepe. Ko e whakaukau ko ia, nai whakahoko ke whotutu ake proklama ko ni, ko hui na e wakai ai kautaha ngā Tufungamea'a Tonga, ka moni iho ki mautolu i he poupou ai potu ngāwe, o iloi o ku i kai ke toi mālohi whiunga, a hono Moimoi i ko ia o e ngāu e Tufungamea'a i he tuunga o to tonu ke iai, pene mau whakaukau ai ke whotutuha, porokalama ke Moimoi a ngāu e ko ia, o kei whaao ngai ai tau ngahi mauanga ngāu e Tufungamea'a, i he Tufungamea'a mo ngāu e ko ia ai kakai Tonga. Pene mau whotutu ai ke whahoko e proklama ko ni. Ko hui ko whatongia ko iai ko paiseni o e katanga Tufungamea'a a Tonga. Na mau whakaukau ai ke kore ke potu ngāwe ke kau atu. I he proklama ko ia o wike Heilala. Ai whahoko ko ia o e proklama ko ni. Pei hene pehe mau tari le lei ki mo dolu i he ahoni. Tari le lei e ngahi whae ko toa pete mo kau mai ki he la langa pe mo e ngāu i he tawhaki ko ia o e ngātu pe ko e tā i he ngahi ngāu ko toa pe kau whai pe he ke taitari ki a ki nau tolu e kau tā tongtong o ku kau mai i he ahoni. Iai whoke mea whawhiawhia mo oni ke iloi e kau whai ako ai poupou mo o mai ki he tau whanau pe tau kau whataha pe mo ni ihi o e kau o e whanau wako i he ongo apiako ko eni kau i heni i he ahoni. O e taimu mau whakaukau ai ki he Kaha'u e ngāu e ko eni, o ku alu pe ke toko si i ange, a hono ke i loi mo whatolonga ai poto i ngāu e ko ia ai Tonga i he ngahi mala e ko eni. E whafoki pe ku whakaukau ki he tahiwa walungo futupu, maha ke tahiwa ni maane whai e ki ngāu e, ko e workshop na whahoko e tō taha ko tui one pulotu i hen. Taim na whahoko e ngāu ko ia ko kei ngāu e nau whai ko ngāhe whanki i mama pia me he toa tahi. Mena kai ke ilo i awia ha ngāu e ke ngāu e tātongtongi o ngāhi mea lalahi.
Ne ongo pena o tupuha ke I api I he tangata iki, koe ne ngā ue ia na e whai. Ka koe uhi koe mea ngā ue na e fo o wange, na e hau mo toko taha koe ni o whakahoko ha ngā ue whamea'a, workshop hange koe ia koe mea o tau whai, na u whenga ke ukau ki ai. Pei he walungo futo pū ke he ahoni, na hanga he ilo koe ia o ririu ai, ai whakafotunga ngā ue o kou ilo ki ai, koe uhi koe ki ilo si, na kamata he aho koe ia. Au tauntua ne nai o sio ke wheholo ake whanau, pe au whakaukau, koe ngā ue koni u tau whai, koe tau whenga ke whakatolonga, ha ilo ko kamata ke more atu. Koe whakaukau kia tau tolu koe heni. Mahalo te upehe e minista, ko mau tolu pe e kau tangata piua mo oni, mo kau whewhine I he ngā whamea'a. Aia koe, o kia he ni ihi o koe kia nau I heni, maha koe ni ihi koe ia ia, o lahi e nau ngā ue ake e nau tolu ia mea koe ni, ai kau e sia. Pea kou pehe, o whakaukau ton ke hiki e hingoa tamaiki koe ni he ahoni, mo ngahi whae nau tokoni mai, he kapau ne ilo e he kau ngā whamea'a, e whaiha ki wholau ki muri, e whonu e nia minista, e kai ke I hau whaki e tau Porokalama. Ko iai ko whakaukau, ko e ngāue ko kau whai I hono whengai ke mui e ngāue ko e ni. Osi o whongi mai whoki he kāinga tō lahi. Ko e ngāue I māketi he ahoniku, pe toha ke pe katoia ku homo hifo lai saati a ko tai ai ki kato ngahi ake ki kato. Pe au whakaukau rewa ki ai ke whai e ki ngāwe ko ni ke ohi e ngāwe ko ni ke aluhake a whanau tupu e whonua moha ilo o toi lere iange pe a whakatolonga ai e tau ilo. Ko taitale rei e tahako toa pe e ahon. Ko whatawango e aho e tolu, pe wha o tau ngā ue e whai heu ke ni, ko e tau wheako aki, ia te tau tolu pe, I he ngahi ilo o totonu ke whatolonga. Wha whiawhia whoki mau peke I loi, o whahoko e te vita ploa pau, a ene ka wako ko ia, pe me he ngā ue aki e tamaiki, pe me he ngahi api ako, ke whakatolonga ai ilo koe ni. Ka ko mea whiawhia ia he ahoni, ke wakai atu ki he whanau ko ia. Kai ke te aha rea te whaloloa, ka koe whamaloa tu e minista, pe mo potunga ue, ko hono whaka mui mai ai whakaukau ko ia, pe mo hatokoni o ko mai, pe heki he High Commission New Zealand, ko e tokoni ko toa pe I hono sponsor o e Porokalama ko ni, pa ko pe he ko ha tapuaki ia ke ki mautolu, ke kau whataha atu o mui a Porokalama ko ia o wike Heilala. Ko ngata anga bea rea mo ofalahi ka mo dolu to au fat malo. Whamalo ate ki he Palestinian kautahanga o Nimamea'a Association ki whakamalaala o e Porokalama ko ni mono maho inga. Ke tau hi o tau wanga whakawhanua he kumaua I e tau wanga e tau mo'ui I he tau whanonga I he mo'ui ko ni. Ke kiu te whalo oloa, te tau hoko atu, tulau atu whawhalanglangi, o ko whawhea te wheitu una ke mea mai o whahoko, haki lea no ma ki tau tolu, malo. Ko korepe ke u tomatu peha whawhetai ki he o tua u tau lotu ki ha tau whanua, o tua mafi, ki tau tukma pe ai honga ia pa mo e whakamaro, na iai ha tui na ne tuku tau whanua ki he langi, ki o tua ku mo ui, he ko ia ku Tufungamea'a e tau I heni he pongpongini. Ko ia o ko whakapaapa, pa mo tuku ke te ia e whakamaro me whakawhitai ko hui ko e tataki mai tau mo I pe tau whakatahataha mai pongpongini. Ko roto pe ke whakatapu ki he tui hapai, ki he tui o Tonga. Kai pe foki ki he taine kuini na naspau. Ka pe foki he pirinis kalauni, ka pe foki he pirinis esi. Pe moha mo he ofa, ko he hau e tau whanua. Ko kore pe ke u whakapaapa ka tengi motor ko toa pe mo I heni. Kai ke u ma'u ho mo ngahi tuunga, ka u maha mo ngahi lakanga ko keke. Ka ko
whamaro atu mo heni he pongpongini. Ko tui pe koe ngahi kaveinga mo ngahi rea ko atu e Palestini. Kune hanga kātoi kotoa ai nau pa mo taumua mo kaveinga mo visione mo misiona mo tau misi o tau loto ke whakatahataha i ho tau whonua ke lawa ke whakafoki e tau mahuinga ia ki he kuohiri pe tau hanga whakatolonga pe pāsi atu me he tō tangata koe ni me tō tangata e whanau wako koe ke tau pāsi ai poto pe mo tau kei mo ilo ani ihi kona hanga kakau i mai a hono whakahoko o prokalama ko ia Kaha'u e whainga ngā ue ko ia ku tau i e pongpongini tau pehepe ko Nimamea'a pe ko ia Tufungamea'a pe ko haa whainga rea whakatonga ku whakaukau wau ki o te whoki hurea tonga ki o siwange pe ko hango whakirea pehe ua i he tau rea tonga ka kia te au te hanga pe o mai o ngā whakirea ko e tufunga i e whonua ka toa ngahi umea ko o tufunga e Palestini pa mo ki nau tolu ko toa pe ku nau poto i tau kei i lalanga pe koe ngahi o ngatu pe koe haa peha whaahinga koloa whakamea whakatonga motua ko hono mo oni ku kamata ke more atu ai kaveinga ko ia miho tau historia ka ihe tuia motuani ka pau tau loto ke tuuloa e tau whakalaka kono mo ni ko hake mahe taimini e kuonga pa bukamata ke more atu me whanau tupu e whanua ai whahinga pipiki ki he tau kei motua tuku whahoro ka koutui ko e kau ia ha mata vai pa me whihalaki o pulahi ka paka ke foki e tau proklama ako ke tau hanga whakamahu i ngai ai historia mo tau wanga whakawhanua o koutui ko e taha ai mea o ku manakoa lahi taha he kau whalau ewa i he taimini ka pa te tau eke ko mantui ma pe taimi nau hawe mi hapai ke ako na mau nofo hiri holo pe na nofo api o meitanga i pahu ko ne mau anga mo ui ku tano e ni he tau ni mangofulu ko te ke whanau i kau tamai ko ni ka atoa kau tamai ko ni mahalo pe ko Palestini pe na os whanau he taimi ko ia tu benda mai hapai na ko ha nofo api o meitanga ka ka ma anga mo ui na ko mana tu ilelei ko tokonaki ko toa pe na vaka meiri na fa tau mai taimi ko ia ko mau me ana fai ko mau talo akau na be lo akau fitu i pawen ko tano ki ai na mau ta o mau ngai fa mo hela ak lanu melo pananga leva he fini ko no me tangao o tui ake fangi me ben au ga fangi lau ben au taimi ko ya hange pa fangi panane lu la lo mai reva ki heni fitu ko ni ka ke ha fa ngari ke ma mai ki heni ma tu ma mai me motu te ke mai lo ma to o ko Nuku'alofa fitu ko ni me ben na mau ilo ko ape o ke ako ka ha fe fine ko ni o me tanga ko kumha ki seniti ke kumha mau ki kato manioke kato saine ke mau mo ui aki i he wike ko ya ke vaka meiri ko he wike hoko o mana tu re be ne foka nge fiafi ki ve tolu mo kato manioke taha mo kato saine na kumi ake ki seniti na mau ke vaka meiri a ko ya ne foka na mau fenga pe ke mau tofu o fohi pe manioke pe ai pe tanu ate mea ke au ke tokonaki ko ke re whakameiri ko he tokonaki ko ia ko ahoni ka ke to lue lalo mai ka whakameiri hange ko mea na o hake Palestini whakalaka ange pe lahi ange mo nau siri ni he ahoni ka elava pe ke upehe ko e poto ko e mau he kumehitanga e ki pereti ko ia o aho ko ia he tau ni mangofuru ko hiri e lava pe ke upehe na e pasi mai o a umai ki ahoni tau amanaki ke tau mamata ke kau tangata nau tau keite na wako i ki motolu whanau ko ni ke hoko atu
ai Nimamea'a mo Tufungamea'a ke hoko ko mawanga mo ui ai ki fonua ko ni ko ki toti pe a Tonga I he kolo pe ko ene pe ka ki loto ke puka mo taimi ka ko o fange pe hanga ki tanoa ko ni o whakafoto ngatu ai whakalaka ai ngāu e whakamea I he whanuan pea o kutonu ke hoko atu ke ona atu ka tuku me ke talate whakaukau ko ni o kai ke utui ko aho ni ko tau mai pe wako e whakaofa ko e tātongi o ko utui ko aho ni ko e tau hanga wako e whakaofa ho tau ulunganga mo tau historia mo e mea tau mo ui aki e tau whatunga motu ke tau hanga o tuku e tafa aki o hai ki ai ai papa pe ko manupuna pe ko hika ku ke tā he hanga o tau historia mo tau tu whahoro o hiki e tau ngā ue ki he tuunga o ku tolonga pe hau pe o tuputupu ko ki uria tuku e ko whatua ki motolu ko iai whanawaka ko fiefia o satu ka motolu ko na whaiako he tau lahi pa ko ksio mapeka tamsi yako o fiefia pe au ia fiefia he ku whakaiatu ki motolu pe au fiefia I he ku whakakaukau ki he whelaulau e ka whaiako waere aku pe he o ku ikai ki to iai ha ui e mahu I ngange ka koe ui o ha whaiako. There is no greater call than the call of a teacher. Ko tau programa ko ni aho ni utahanga whakawa koe programa aho ni na ikai ko hatoki o hake pe ia lau wike o kou tui na toki hao pe au ia ke ki whatongia koe ni koe whatongia whakasevaniti pe nia koe ka whatongia whakalangilangi o kou ihe ni koe ui it's not a minister it's a call to serve koe ui ki ngawe maa ki motor ko ia ene pehe ki I aho ni ko tui ki watu ki whakaukau ko e ni ko e tau I hene aho ni ki tokoni mai kau tau kei ke a ko I ki motor ke hoko atu a e tau puke o ikai ke puke pe a e whakaofa a tātongi he osi pe a pompong e whakatau pe pa mau ka ke ha I whakataha e tau toonga mo ui whakafonua o tau ulunganga mo e tau culture o ha I whakataha mo e whakaofa ko ia ke tau laukau aki ko mea e kui ko laukau aki ai tonga pa ko palo mesi atu e sustainable e tau development e lele lolo e tau whakalakalaka e koe paanga mo e koroa e tāna ki pe ka koe tonga ko ia ho tau maluanga. I'd like to say a few words for those of you who are not speaking Tongan. I welcome you all. I want to testify to you all that we are here just to share the experiences with the youth of our country. But there is something deeper. There's something deeper than just showing the result of our work. And that is the culture of our country. Tonga is a unique island, not only in the Pacific, but throughout the whole world. Why? Because we value what our ancestors have been passing down for us. I'm asking you, the students who are here this afternoon, to please pass on that legacy so that the people and the generations to come will also benefit from the wisdom that we do have at this moment. With no further ado, I'd like to thank you and thank the High Commission of New Zealand especially for funding this program, as well as the other High Commissioners. I'd like to thank you all. Malo abito mo lava mai pong I hoatan o fa bege tau hokwat pa kato nga lelei mo fa fia malo. Whakamalola hea tu ke wheitu una whawharangangi ko ngā koe rea whakamaawhana o lawe ai whanau pa peheka ki mautolu kotoa I he hoata koe ni. Kei te whaloloa I he whainga male koe ni te o tuku atuia ke
introduce e tau kauwhakamau ki he tau Faka'ali'ali i he aho tolu ko ni. Pa te ukamata tupe i he tā tongtongi. Pa kukuia to hingoa ka taki whamole mole. Ke mea peke unga tata alo ke mea ato e kakai pa pehe ke whanau. Ke kauhelo te nau muimui ki ai i he osi ai polokalama ko ni. I he tā tongtongi o i ai siaola tangifua. Ko ia tēne tau whataha pe ki he tā tongtongi pe a pehe foki ki he Palestini o taha Steven Fehoko. Ko e hoko ko tā tapa ingatu o ia te vita pola apau. Pe a pehe foki ki a Steven Fehoko. I he kalas whakaosi ko e lalanga o iai a Anatalia. Pe pehe ki a vaiuku pola apau. Whamalo atu ki he kautangata mo kau whewhine o kunau tuku taimi ka nau whaingamali e ki nau tōru ko hinga ko e Faka'ali'ali Tufungamea'a mo Nimamea'a o e polokalama ko e ni. Keko te whaloloa te whawhi ai ha representative e taha me kau whamau ko e ni ke nau te o atu whakamaala ke kau whi auhi ai uhinga mo ngā hilau mo ngā regulation ki he tātongtongi pape ke tā tapa ingatu pape ke lalanga ka te tau kamata lewa i he tātongtongi ki a Steven Fehoko. Tau unu ki he tā tapa ingatu ki a te vita pola apau. Whike tau paspas talia te vita i hata koe ni. Kai ke toi whakaloloa, kore pe mua ke hufanga ngai whatapu ko toa pe ko atme muani. Kai tā ke a te au ke whakahoko ki whatongi a ko ia ko tukumai ke a te au. Ko whie whamala ala pe heni e ngahi mea koe e makatu o ngai koe hono whakamau e tā tongi. Ko kore pe ke kau whi au hike ke ki i tokanga mai pe ke ki whamala ala koe ni. Maha ko pehe ka mea mahi ngā taha he ni, ke whatoa ngai o kia e ka veinga o e polokalama koe o e aho ni. Pako ka veinga koe ia, o ku kau ngai a ke kau tā tongi, kau lalanga, pia mo kau ngai whakam, pia mo kau tā tongi, tā tapai ngatu. Ai koe tau mua koe, pia koe theme koe o e aho ni o pehe, ko ha Tukutukulaumea ki ha Kaha'u, Tukutukulaumea ko tau me ko fai ko aho ni ko tau Tukutukulaumea ia ki ha Kaha'u whatawange be tu'uloa. Ma ko mga tuunga ko ni ko e fai ko hono whakamaui ki he kau tāta pai ngatu o peheni. I ho tā ko ho tapai ngatu mana tu i mau pe ai ka veinga ke whaka asi mai i ho ngāwe. Ko tapai ngā tu whika auluaki, ku pes whakatonga ata-atape. Anga whewhe ho whaka asi mai, ai ka veinga koe ni, i ho tapai ngā tu o ku pes whakatonga ata-atape. Tapai ngā tu ho noa, koe whainga maari e ka koe ke haam ho ku pes whao koe ni, koe tō mai mei api. Anga whewhe, ho whaka ari mai ai, ai te whito, pe koe tau mua koe ni, i ho tapai ngatu koe honoua. Bako tuk ta tau pe ke kau lalanga, ta tau pe ke ta tongi. Koe ka veinga e koe polokalama aho ni. Mea whika ulaki e whakamaui, ko ho poto i ngāwe. Poto i ngāwe. Toton ke lue ati pe tama koe tene whakamaui, wakai fo pe ke o ngāwe, o kutoka aki pe i a tau kei. Koe ke nanai. Kai ke iri fia hono whakaonga e ngahi mea ngāwe koe kuke ngāwe aki. Whikaua, kuke ngāwe aki ngahi mea ngāwe tuku whakaholo ki hono tā o e tapa i ngātu. Ngahi mea ngāwe tuku whakaholo. Ko haho mea ngāwe tuku whakaholo koe kuto o mai koe i he aho ni. Ka ui aki ai. Ko hon whika tolu, koe ngahi ku pes fo ou i he tapa i ngātu honoua. Tapa i ngātu koe honoua. Kai ke fuwhia mau ke to repeat mai e uku pesi koe he tapa i ngātu uluaki. Hau mo haku pes fo o mo hanga mea make ke ata ai ke hau mo ia i he
ta pai ngā hono wa. Ko whaka o si lewa, ko whaka fofa ko ho teu mai ho ta pai ngā tu, ki he ngāwe ko te ke whai ko i he aho ni. Po to i ngāwe, po i nia ua noa. To ngā koe fo i whaa ko ua noa ia. Ta kono whaka o si po i ni hongo fulu, ku ke lava ke whakamatala i lelei ai ngāwe ko ia, ko ke whakahoko. Ko tu pe o ku mahina ngofu atu pe ai whahino hino. O sio ni e tu whatu pe ki lai pepa ki a te koe, o ku iai kotoa pe ngahi whahino hino koe ni, ke wakai mau pe ki ai e he taimi koe te ke whie mawai. Malo abito. Malo abito te vita pola pau, ko inga ko whamala ala ko ia. Pea koe hoko te whawhea Anatalia, ki ne lawe mai whika aki mo lalanga. Whike tau whaka paspas ta Italia Anatalia. Ko whātulo atu pea moe aho, pea mohono kaminga. Ka ata kia te au, ke whakakakato ai whatongia ko omi mo oku, ke whahoko i he hoa koe ni. Koe hange koe ko Moimoi koe mga tuunga, ko ha Tukutukulaumea ke ha Kaha'u tuuloa. Ko ki mau tau ko lau ia koe kau whakamau, koe kau whai ako ke ngahi ngāwe anga koe ni. Pea, ko ki mau tolu, ko kakai mau inga taha ia. Ke mau mui, ai ngahi mea lelei koe ni, ko mea kia e tau minista, pea pehe kia te ki mau tolu he aho koe ni. Koe mau wha amu ke hoko atu. Wha fia, pea maa whana hoku loto i he mea ai minista. Koe mo oni. Ka te mau te ui, koe ha, ko mau minista ai ni. Mau kau whatahe aho ni, ke popou i. Aho tau ulunganga whatonga, tuku whahalo ke tu uloa i he puleanga o tonga. Koe ngau Tufungamea'a, aia koe lalanga, aia e pehono ngahi mga tuunga. O ku mga tuunga ia i he kato Tongatapu. Aia koe kato Tongatapu, o kai pehono ki i fua na o si whahoko pe ki he potunga we kono fua. O ku inis pe valu e loloa, ai ki i fo itakere. Pea otu lewa wha, ta wha aki koe, ta wha aki koe. Pea kono maolunga, oku fute pe, oku inis, oku otu pe ia taha nima. Pea tau ataina ki a koe, aho o au, pe kuau iki, pe kuau lalahi hange ko mea ko tau whanong ki ai, e asen ho poto i ngāwe. Ti ben me iai haki i whakamau, te mau whaia he aho koe ni. Kato Tongatapu. Pea koe kato Tongatapu, koe lo akau pe, pea moi ki fo itu aniu. Koe seti, koe teipolmeti e taha, aia koe set teipolmeti e taha, oku iai ki fo teipolmeti e ono. Pea kohono fo itaiami tape, kohono fo lahi lelei, oku inisia hongo fulu. Pea tau ataina koe, ki ho o au hange koe pule mo mea koe tau atain. Ka oa pena ke oa pena ke si he mga tuunga e mau whakamau. Koe poto i ngāwe, oku ke hau koe nau, ke mea mai koe na, oku ke lawe i koe mau osi ilo pe, koe poto i ngāwe ia, ai toko taha kune pole ki ai ke whai e whatongia koe he aho ni, te mau toksio pe ki ai. Mga tuunga ia i ho ki au lelei. Pe uke au lalahi, pe ko hoki ipure koe e ai koe ki o mea, te mausio pe ki ai. Amanak pe, koe kakai poto i ngāwe ki moutol, ke whanwhano ia, ke whanau a ko moutol tupu e whonua, ke tu uloa i he Kaha'u. Koe whenapasi mo e kawenga, ko ia pēdi o kumau ke i tu, ke whahoko ai ngāwe te mau whai. Ko pāpua ke te lawa whamatala i lelei mai ka ki mautolu. Ai makatuunga na ke whai ai ki ngāwe ko ia, pe na ke mau ia mei whe, pe ko hana ke whakaukau ai ke whai ki ngāwe ko ni. O ku aonga e ka te koe, whapaanga pe ko anga ko whamiri, ko ngahi mea ofa ngahi aho ko ni, makatuunga ia i he whanki ngāwe ko nu tau whai ngahi whae. Whaka whia, whanki kato Tongatapu ko ni, o ku
oku aonga lahia toko ni ki mau tolu he taki mamata pia moe leipa ai ngawe oku mau fai ko mau tange pe ai ngahi tafaaki pe heni ko ni mamoe vai mau paanga toko ni ki mau ngahi famili fuake mau ngahi kavenga i he ako pia moe fonua moe siasi ko ia oku ya no famaka ko lava ko te ki ngawe oku ai kato tohi tapu o lava kakato pia mo ki table mat e ta seti e taha oku maka ko hongo fulu poto inga wek to hongo fulu feta pas mo ka venga oku anoa ko lava famatala ilele inga we oku maka e hongo fulu kono katoa o fitu hongo fulu ko ya peki fa ha mo fa ko te fatongia e maka tu ngai ha mau sio ka tek mo to te mo lava to ko ni mai ke tau finga we akilele ako ni to afa Whakamalo ke Natalia ko inga ko whamaara ko ia i Heilala nga. Paka ke te whaloloa ko kamata ke ui mai a natula pa i whainga mali e ko ni te whawhe ia e taolunga i he whameite i he hoata ko ni pa ko noingo ako a teo uhila pa ko e ua ia i he Miss Preteen taolunga 2024. Pa i whainga mali e ko ni e whakahoko ai a whameite ko le atu ka whi auhi. Taimie ni ke mo kamata i ho mo ki ngā we, he kone hili pe a e whameite e takai a te whawhalanglangi pehe ki he pule ako a Tonga High School pa pehe ki Tailulu High School mo whanau ke nau mamata i ho mo Tufungamea'a pa mo Nimamea'a. Whiwheke tau paspasi taritari a teo uhila ki he whameite o e whiafkoe ni. Kamatanga te te moe taronga ko kamata ke to ake ki to e ka o pepine na nga hei koro ake langa kato toi tapu pe mo se te prometi adero hila ni ya ua e he Miss Preteen wana o wafa Pongi
malo aten ki a te uhila ko ngā whakameite whaharo mamata ke te tatori he whiawhi koe ni. To our special guests this evening and papeke tau whawharangi, kua tō tau tāpuaki ngāri kātoanga i aho koe ni. Keke tō whaloloa, whangamale koe ni ko lea tutuloa tu whawhangarangi. Ka ke mea atu mua o ke mamata i papeke ka whawhe ai ngawe mea mo Nimamea'a papeke Tufungamea'a a kau tangata mo kau whewhine ku nau pore ke nau Faka'ali'ali i aho koe ni. I would like to invite our special guest this afternoon to please to follow our guest of honor this evening so you could see and experience what our local artists, weavers and carvers here this afternoon are making. Thank you. Korat ke tiche ke ne tama tau fasi taritari ai guest of honor papihe ke kau special guest ke ngai pule ako mo whanau ako ke nau mea atu o mamatai e tau ngau e whakamea o e whiawhi koe ni. Malo. Whakawhe ko whahoko. Nei ko e mea minista whawhe atu ki ai taha kau tuandare kita. I he pot ngā ue. Se mistongia pepe foki ke taha ka whakamau a te wita pola apau. Ai koe kamata mai me ta whaaki ko ia o e tāta pai ngātu. Koe mo e roki tō taha koe kui e koe ngai hina ku hiri o rungana. Maybe ha koe hina waine ane nai ta koe u hina mai tohia nau ngawe aki. E koe roki tō taha ene o kui ai. Tu koe ke whahapa atu ai ta pai ngātu. Ko e whine e ni kau ko ke konga ko e whamau ko e mea ngau e tu whanua nau ngā e o whatonga ke whui whā o ngāwa ke hei tō taha koe e ke hei tō taha hauko koe ni e ngāwa ke whui whā me whui tua niu ki nau whahauko koe a e teu koe a nau ngā hei tawai ngā tomatu o no whahauko hoko whoko ia ko mahina mai o kuna o taki iua ai tapai ngatu ko e taha mo e raki kamarakia ai ukupesi tu whanua kai mana tu e tau mua ko e Tukutukulaumea ki a Kaha'u tu loa ai ko e konga ko hono ua ko e nau tataku pespe nau tau na wanga o mai o whanau ai whoki e kurupu ko e ni ko e tautopu e ni Tola e pite whanau e whine unau kawai, pai e whatala noa kanau tolu. Pepe me whakafuke ke ngai e peko, ka kapure ko peni pe moe, ka whea ka unau kamata e ahi, Moimoi te minista. Lo tako ni nenga o ke nerula, e ke toko ua ia. Kaya tu hangai ko e kaya tu hangai ko e whaane lua ku pesu na ngoa aki hiki mai ki he lalanga ke lalanga ka Tongatapu pepe hoki ki he tepolomete seti ko e tepolomete ono ini songo fulu hono whalahi seti ko fu iono ki seti e koe niko whainau potana koe i hene tamini. E ngahi me te tamu whoki nei tuku atuku hae au koe te nau ngawe aki koe haa nolalahi. Koe api te nau hoko koe ai he ngau ka koe nuku. Taka uhi ngai e potunga tua ni koe nau rawe kia ne nai mo e whau koe nau hanga koe ia o lalanga ni. O wani sio tege ngawe mai whanau ako kau whawhe peni mo e kau whakamau kuna o whonga me tau kanu sila kau whataku he bebe ke hoko mai ko ia ka whamau, lawa mea i tēnā hoko heni ki he tātongtongi. E koe tātongtongi ku kamata uha poke ni hitamini. E koe whanonga i tātongtongi ki mama o atu mehen koe koe usein soa kau ngawe ake ki he longwa.
Ka koe whanongai e te mini. Koe ko mo whanongai wike moi koe usain soa ka ngai mea ngāwe whanongai ki te mini. Ko kai ke nau matata koe ano o ngāwe aki. Mo usain soa te mini o nau tupe na dori toka ku tau mo se te mini. E na hoanga koe atu ua nau a kau mo ngahi. Maira mai ka ngahi ko ngā lalahi ni e tā koe ni ngai ko pue kau lalahi a pito. Lau mai ngā ue koe kau tāna peo koe nau tau kei ko ngai na tolu koe Nako be Steven Feo ko be pe poki. Kia te vita a pola pau mogna tolpe koe me ta vaki. Kono koe hoko hoko te dai mini nao. Kai koe pa mai ho e kwa fini. Display of weaving table mats and making a little Bible thing, and then there's tapa painting over on the other side, where they are instructed what to do with the Tongan art and all that, and carving over the other side in there. Koe kau ahi pe koe nau lama mai pe ne o mai koe ki heni na wa kai koe ia e whama whola koe ia. Oe ahani ke nau whanong mai pe nau whanong mai ke mamatai i hei hau lala ngai kau pe whine pe ke ta whai ngati ta wha ke ta hape pe hoki ki ono whare ari koe ia. Oe kau tā tongtongi i he ta wangu meha ngai hoki he hotere e malata. I tau ngapasia koe koe ia e tēnei tipe kuna witoa pe koe kautamak ki to e apuapu koe tai mini ka koe no ki hawiriwiri pe e ne tuku i heni a koe tau ahe mena wakai me koe ia ono wakai i heni i tai mini koe koe lawe koe ane nai koe sikame koe neo maa koe keke mai koe Whanau Tonga pe mei Australia ka koe nau o mamata koe ia i he ngā ue Tufungamea'a koe ia i heni te peke ngā ue whanau ako ka puke kau pore koe ia i he kau whape kuna he kuna tuku koe ia o e a kau he na wanga o ngā ue ake sensoa me konga inu na wanga ngā ue ake Koe hak beba mo o wahe tai mini. Se ngai sensola lahi ni na ngā aki ta me glasberg no. I ngā ugau na wanga o pokako koe classico steel o na ngā aki ni. Koe nuko whoki mai e kawahi e Faka'ali'ali koe ia e programa ai koe tapoke kia tansia atu programaina Whamalo atu ki kau whiauhi pia mo tala monu atu ki he aho e tolu ka hoko I Faka'ali'ali o mo whai. This moment I would like to announce the prizes of this handicraft exhibition of 2025. The winner is 1,200, first runner-up 10,000, and second runner-up 500, and the last is the consolation is 300. I'll repeat myself. The winner for all the categories, 1,200, first runner-up 10,000, second runner-up 500, and last but not the least, consolation 300. From Aloha Tuia, special acknowledgement to the New Zealand High Commissioners for this sponsor. Ke te whaloolofe tau taitari, taliki tale o leo, a Culture and Heritage Division, Semistongia, ke ni whahauka lea whamalo ka te tauto. Malo.
Alo. Alo e whalaumari e minista. Malo e lelei e ka inga katoa ku tau kau mai. Ki mua ke whakakato atu e ki whatongia koe ni ko tāna ki atu beki konga koe ni koe tau pare ua o koe ki taha mano o taha awhebe mo ka ataki. Nā whaiwhaku mo whawai wa inga modolo pare ulaki ka mo ohofe pare ua. Taha awhebe tau pare ua. Koe whamaratu e taha ki a pongpong pia mo ahoni. O ku lotonga koe ni lere polokalama o ku lere mo polokalama ako. Ako koe ki he tātongi mo ngai mea koe e whakahoko e Steven Whihoko. E lere pei he ta whaako e whai e ngau ko ia. Pea koe lalanga e whakahoko e ako e koe he pure lulu. Ako ki he whana wako unau fi e ilo lahi ange he lalanga. E whakahoko ki i polokalama ako koe ia he aha pure lulu. Pea ka bongbong i rewa e whakahoko ki polokalama ako whikaku mo e tā wariwari pe koe tā tapai ngatu. Ako e ki me enenge ngalo ke whakakakato atu ane nai. Whamalo lahi woki he toa mafi. I e whalaolawa na tula. Ka e lawa whakahoko e polokalama koeni. Pakou kore beke uhu whanga pe i he whakatapu kakato. Tala molumalo e whonuana e ngau e aki he ngahirea ki mua. Ka tawe mo motuani ke whakakata atu beki whatongia koeni. Whamalo ki e minista o e potungai taku mamata pe he ki he whakamau anga. Ona bol mo are whinau. I he whakawhainga maari ho taimi. Neongo e taulua ngahi whatongia. Ka koho o tuku taimi ke mea mai o kaumo ki mautolu. I he koeni o guai e fia lah. I he pou mo e mea whakaloto lah. Hangi e koeni tau whanongoa he koeni. To our major sponsor, New Zealand High Commission, thank you for your generous support. Your contribution have been instrumental in making this event possible. This program is more like a training program or awareness program. It has been a catchphrase in Tonga or most of the Pacific in the last 3 or so decades. It's a catchphrase, sustainable development. It's everywhere around Tonga, in the region, and international as well. But sustainable development is like a pie in the sky. You can only see the pie in the sky, but you cannot touch it. It's very, very difficult for us to touch and experience sustainable development. And the program today, it's moving toward that direction. And the only possible way to move, to achieve towards sustainable development is culture and our cultural industries. Ko whamalo atu ki a ding mautolo kotoa pe, ulawa mai, whamalo atu whoki ki he kawhaafe kotoa pe, hange ko e kau pure whakawahe pa pe whoki kau ofisa kolo, i ho mou lawa mahe ahoni, ke kau ngā poupou he whatongia koeni. Whakamalo atu whoki ki he ngahi apiako ku kau mai, Tonga High School, pa pehe whoki ki he kolista ilolo. I ho mou kau mai, poupou mai ki he polokalama o e ahoni. Whamalo atu whoki ki he kahi miitia o ku kau mai, whamawhola atu. Te whito ki he walwhitu poine nima, ka pehe ki he Lolo New Studio. I ho mo tapa mai o whamawhola atu e polokalama koeni he ea. Pea whamalo lahat whoki he kau whewhine koeni, kau lalanga, toko fitu, o ku kau mai ki he polokalama lalanga koe o taun. Whakamalo at whoki he kau tā tapai ngātu, o ku e toko hongo fulu wai, o ku kau mai ki he kātoanga o e ahoni.
pe I he tātongi o ku ai toko ono ai o ku kau mai he polokalama ko ia. Tawanga bete tau mauha katoanga fia I he ahoni pe peheke ngahi aho o ku toe hanga mai me mua. Ya o fatu ka tiki motolo no kotoa mo tala monu para o bitu. Whamalo at ke tarita leole o e waa a whafonua mo tuk whaholo. Pea whanga mali e koe ni ko te ata whakawhe ki ho eki mo tonga kotoa ke mo mea mai mo matai a Faka'ali'ali a kau whewhine mo kau tangata I he Tufungamea'a mo Nimamea'a I he TCC Village I he ahoni a pongi mo aho pule lulu. Pea koe aho tō pule lulu ewa te tau whuake ngahi pare pea te whakatontonu o I kai ko taha mano ko taha awhi a pare ua. Ko iau o ata whakawhe ho eki mo tonga kotoa. To our non-Tongan speakers who are watching live this afternoon, we welcome and we invite you to the DCC village here to come and watch our local artists, our weavers and our carvers here at DCC village. And on Thursday, that's our prize giving and awards. I will take no further time. Whenga mali ko ni te tuku ia whawhi ke whaiwhekau, taniela katoa, whaiwhekau ngai sasi, aho fitu hala tuktonga ki ne whaos ma te tautol. Malo. Tokau whatahe lotu. Apata mai ofa. Ke langi pia hongo ai a Fiona. I he lelei o mau maata. I he Tufungamea'a, pia mo Nimamea'a. O ku malawalawa. I he kau tangata mo I kau whiwhine o mau mātā I he hoa koe. Ke tāpua ki I mautolu e Sihova mo ne tauhi. Ke malama mai e nau e whawhonga o Sihova atu ai melino nonga mo I whie maari e ki a te ki mautolu. Tāpua ki ai otua ko tamai, alope mo I lau maari e maoni oni, ke mau homo o wha, melino nonga mo I whie maari e. I he eiki minister o I Potungawe, pure, kautokon pure, ma e kau ngā ue hono kotoa pe, pia moki mautoluni pia ua nā hiki kai whai peo tai ngata. Amen. Pia koe, lapa kato ia programa ke koe a e ahoni, I ka venga koe ia koe Faka'ali'ali, Tufungamea'a mo Nimamea'a, koe Tukutukulaumea, kia Kaha'u, tuoloha. Kaka he ulere ta mini kau lalanga bebe loke kato te tawhia mo na table meeting te kau skoe ki he tua pule luke no whakea pare pe kana tolu koe tāta pai ngatu me hi ta whakea taha ka kau tātongtongi I ta whakea e taha whakamau kotoa koe ngai pare koe tāwhia wangeau ruaki taha whewa pe tolu ngeau ngai pare whakahonga ia ka koe kakatoe me he ni me he TCC village o te whakawhi ki a pongpongi te be hoki ki he pule lulu mo I tua pule lulu ki tau whataha mai ai ki he ni ka o whai whatingia koe me he broadcasting I he ni whiria pai a te hoki atu korea sa te tanga tohi ko sa so waka Moimoi.